नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति ठोहे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु जाजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंकाति मते हरेक बुधबार सुतेशिया चटा इया बुखन लिपा जी बिगिन टु लाधर नाप जाजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक समुदायिक संचार रेडियो उपत्यका चैनल अफ दिखु मेगाहर्ज निचना टिपी सकला सकला हने बपी भाचु मेजु पिन्ता दुनिगुला निसे लस्कुस्ना प हना पना तै चुना गुजुला टुगु ज्याजो उडास ज्याजो छिकपिन्छ हरेक बुधबार सुते सेचटा इले निनादि फेगु थाइसिने छिकपिन्छ टुगु इले जिमटा रेडियो उपत्यका या फेसबुक पेज मार्फत न जिमटा निना चुना दिगुजुला अठे रेडियो उपत्यका.com.np याना हलियंक जिमटा निना चुना दिगु दुसा छिकपिन्छ टुगु ज्याजो जिमिगु फेसबुक पेज ए उना ठाइट मागु इले निनि फेगु ठन जिस व्यवस्था अन्टेगु जुल अवश्य न उडास जजु ढासत समस्त उडाटे त छप्प छडी याना तेगु नाप उडाटेगु स उडाटेगु मसिका उडाटेगु गतिविधि उडाटेगु कला संस्कृति या स नेबेगु टाटुना उडा समाज निसुना टगु टुगु ज्याजो सिक्पिन्छ जिमटा ज्याजो याना दिगु इले दिगु जुल अवश्य न उडास ज्याजो उडा समाज विभिन्न गतिविधि समस्त उडाटे ठेंकीगु आजुकाया उडा समाज ठुगु ज्याजो निसुना टगु जुल सिक्पि उडा समाज नाप आबड ज्या चुक ठय ज्याजो याना चुना दिगुडु उडा समाज गुंगु ठर जिउ खला पुच नाप आबड ज्या चुक ठय ज्याजो याना दिगु खसा उगु ज्याजो जानकारी जिमटा ब्यादित न इना प्यान चुनागु जुल जिपि छिकपिन्था वया छिकपिनेगु ज्याजो बारे जानकारी कासे ठुगु ज्याजो सन ठेकीगु बच्च न बेचुनागु जुल अवश्य न उडा स जिगु स जी सकसिगु स ज्या प्यावेट छिकपिनेगु थास माक ठय ग्वाली जिमटा माला चंगु जुने छिकपिन्था ठुगु ज्याजो एट ठगु ज्याजो भापिया ग्वालियाना नाप सकसित न्यंकित न जी इना प्यान चुनागु जुल ठुगु ज्याजो उडा समाज न्यबया अले रेडियो उपत्यका चैनल साफटिगु मेगाहर्ज परिकल्पना छ न्यानाचुंगु खसा ठुगु ज्याजो एट जे बिगेन तुलादर पाखे न्याका चुनागु जुल अले ठुगु ज्याजुले जिस उडाट नाप सम्बन्धित ज्या विभिन्न कठया मसिका उडाटेगु गतिविधि अले समाजे उडाटे स न्यानाचुंगु योगदान व उगु योगदान न्यानाचुपि बेटी नाप खनाबला यासे वेकअप पिनेगु नुव खटया ठुगु ज्याजो ताइलिसे न्याका वे चुनागु जुल ज्याजुनमी ज्याजो शुभारम्भ या पाखे हुने ऐश्वर्य स्थापित हालादिगु नेपाल भाषा या छप निपुसुंगु लिलोको हागुमे अले जी ठुमे सकला उडा टेटा नप ज्याजो यानमी पिन्ट देछना चुनागु जुल ज्याजो उडास ज्याजो स झले जक खनिमा हे हाकुम मयजु झले जक खनिमा हे हाकुम मयजु पुलु पुलु सोइमत दा पुलु पुलु सोइमत दा मुसु मुसु नीला नीला मन जिग साले मत छ मन जिग साले मत छ झले जका खनिमा हे हकुम मयजु झले जका खनिमा हे हकुम मयजु पुलु पुलु सोइमत दा पुलु पुलु सोइमत दा मुसु मुसु नीला नीला मन जिग साले मत छ मन जिग साले मत छ चञ्चल बैसा बोया जुया न्यासी चाना जुई मते चञ्चल बैसा बोया जुया न्यासी चाना जुई मते न्याकु जका काया चांदा न्याकु जका काया चांदा मति नाया देख मते
झ्याले जका खनीमा हे हाकुम मैजु झ्याले जका खनीमा हे हाकुम मैजु पुलु पुलु सोइ मत दा पुलु पुलु सोइ मत दा मुसु मुसु नीला नीला मन जिग साले मत छ मन जिग साले मत छ झ्याले जका खनीमा हे हाकुम मैजु झ्याले जका खनीमा हे हाकुम मैजु पुलु पुलु सोइ मत दा पुलु पुलु सोइ मत दा मुसु मुसु नीला नीला मन जिग साले मत छ मन जिग साले मत छ अवश्य न एसरा स्थापित हलादिगु ठोलोगु हागु निपसंगु मेदुका हनासका छिकपिले लस्कु सेना चुनगु जुल ज्याजो उडासा ज्याजो स प्रोख रेडियो पटेका चेना सफ्टिकु मेगाहर्ज तरंग ज्याजो ख उडासा जिका छिकपिंजा न्याका मे बिगिन तुलाद ठुगु उडासा ज्याजो रेडियो पटेका चेना सफ्टिकु मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवय कठ न्याना वइचंगु ज्याजो कठ ज्याजो उडासा ज्याजो ठासा त समस्त उडाटेगु गतिविधि समस्त उडाटेगु ज्याखया चर्चा ओ चर्चा यागो आजु कया ठुगु ज्याजो न्याका तैगु जुल जिसा ठुगु ज्याजो एट चंगु वे ठेला तैगु जुल चंगु वे मध्ये डकले नापांगु बोकठ चिसा उडा मसिका निकागु बोकठ चिसा उडा गतिविधि अले लिपांगु बोकठ चिसा समाज चोन्या चुना डिपि बाजु मेजु पिनिगु नुग खटेगु आजु कया चिसा वेक अप इना पछो बटि जा न्यनिकन याना वेक अप इनु नुग खचिक पिन हने तय चिनको जुल अवश्य न उडा स ज्याजो एठौ खुइखुगु ज्याजो ठेन्डुगु ठन्टक ठेंकिट पिनिगु साडो सल्ला दिगुनी आपलो हे आभार प्रकट याना चनको जुल छिकिन्छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जिमट क्योंगु गु सल्लाह सुझाव बेतन जि हामीले छको सुना नमन नेथे फुकठ या सल्लाह सुझाव भाबी दिने न आश्रय न चनको जुल अवश्य न ज्याजो उडास छिकिन्छ ठगु ज्याजो ख अले छिकिन्छ याना चना दिगुडु अले मेपिन्ट न ठगु ज्याजो न्यंकिट सुच ब्यादि त जि इनाप न याना चनको जुल ठगु इनाप लिसिरि छे ज्याजो एछि नापांगु बेठन दुगुडु नापांगु बोढास त छिस उडा मसिका बेच उडा मसिका बिगु झोले ठौ जिसमा सिकबिन्ट उडा समाज प्राथमिकता ब्यावै चुंगु नेपाल भाषा या मसिका बितनको जुल अवश्य न ठुगु मसिका यन्दुका उडा समाज जिगु भागु नेपाल भाषा रका जिस मसिका चुनगु उगु भाषा या संरक्षण उ तिगो बिगु खे उडा समाज गुकुठ ज्यान चंगु दुठैगु जानकारी न जिसिबिन्ट दैला थैगु आशा भलसका से ठुगु मसिका सिकपिनि हने नेबेट्नको जुल जास नेनपाके उने ठौ या उडा मसिका उडाटेगु मा भाय खलामा स नेपाल भाषाका ठौ तक न आपला उडाटे स ठगु मा भाय त उडाटे स लाना मा भाय महिमय त बोडे न वेचुडु तर ठौ या आपला उडा मस्ते स ढासा ठगु मा भाय लागु टोटा उन चंगु स्थिति दु पुलिसिन ल ठगु मा भाय बालक लहमसागु अवस्था न देवे चंगु मा भाय त छ मटना या मा ढगु ख बालक ठिका कागु ज्या मजुया चंगुली न भाय त टोटा उन चंगु खन्डु ठुकठ नेवा डठी उडा डठी नेपाल भाषा ख लाना उना चंगु ढास मडुगु मखो उखि हरेक उडाटे स ठ मस्ते त न ठगु मा भाय त प्राथमिकता बिकीगु ज्या ठगु भूमिका कट्टुको ज्या चोनिमा ढेगु हेक्का दाय उना चोनिमा गुडो नेपाल भाषा त जीवन्त बिया तया नीति मिगया छि पूर्व पिन्छ न ठगु ठास कक हे कुट याना वे चंगु कनुदु वेक पिन्छ ठगु इले नेपाल भाषा या बाख चोख चिनाख नाटक व्याकरण लगायत आपल साहित्यिक सपु चो सुचोया नेवाटे त ठगु मा भाषा बंकित व बोनि ढेगु
गु बोर्ड या किटन ठुक ठय ज्या ज्या चंगु खनिटु ठुक ठय वेक अप इन नेपाल भाषा त जीवन्त यागु आपलो आधार त न सिजना याना बै चंगु खनिटु ठुक ठ सोयाउन ढासा वेक उडा साहित्यकार पिन्सन झ्याब्लेन लुमङका चोनेगु खनिटु राणा शासन व पञ्चायत शासन इले झि उडा व्यक्तित्व पिन्सन नेपाल भाषा या माया मटिना याना नेपाल भाषा या ठौ या अवसरतक ठिंकु खनिटु ठुक ठ वेक अप इनेगु व्यक्तित्व नाकाबले योगवीर सिंह कसा प्रेम बहादुर कसा कवि केसरी चित्रधर रिडे मोटीलक्ष्मी उपासिका ईश्वरानन्द वशिष्ठाचार्य धर्मरत्न यामी मदन दास तुलाधर पद्मरत्न तुलाधर हिटकरवीर सिंह तुलाधर प्रेम शान्ति तुलाधर प्रेम हिरा तुलाधर शरद कसा अमीर रत्न ताम्लाकार सुगत रत्न सिन्नका लगायत पिनिगु ना न्युहने दाउ चंगु उडाटेगु मा भाया खला बोले मा भाषा कसान चोया वो बनि ढासा आपल उडाटे समस्या उना चंगु खनिदु उकि याना ठौ या पिटि पिन्छ ठगु मा भा ख लोमुंक्यु वा चेगु ज्याटक मा अबु पि लिउनि लाना चंगुली मस्ते ठौ न्यवा भा लाका मचंगु खनिदु मा अबु पिन्छ ठुक ठ बेवर याना ठौ कने उडा मस्ते स मा भाषा टक्कन खला मफैको अवस्था सिर्जना जुगु खनिदु ठो अवस्था उडाटे ठेना ढासा ठगु जातीय मसिका टक्कन टंका चोनि मागो अवस्था जी टुकी याना उडाटे भौतिक रूपमा सम्पन्न जुसा टबिन ठगु मसिका हे खोट प्याउन ढासा ठगु जातीय मछला पछि चंगु अवस्था सिर्जना जुनिगु खनिदु ए जुनि हरेक उडाटे स ठगु मा भायाट ठगु शरीर छगु मु अंग रुपे नाला टुकेट प्राथमिकता ब्याटे मागु टचोक आवश्यकता खनिदे विचंगु उडा समाज ठगु मा भायाट माया मटिना याना क घना विचंगु दु ठुल्या खन उडा समाज ठगु हरेक ज्याजो ठगु जातीय मा भा नेपाल भाषा न्याका विचंगु दु टुकी याना ज्याजो उपस्थित ज्या दुपि उडाटे सन ठगु मा भा समजुमा गु कठ ज्याचंगु दु 60% हे उडा समाज नाप संलग्न ज्या दिपि ज्यासना पुजया दुज क प्रतिनिधि मिसा पुजया दुजपि युवा पुजया दुजपि आपला उडाटे सन ठगु मा भा सेका चंगु दु तर ठौया मस्तेस कनेया इले उडा समाज बागडोर क घना उनी बुले सया चोनिकी मसया चोनि ढेगु छगु विचार या मागु ख जिगु न्यने डवे चंगु छाडा स ठौया गुलिखे मस्तेस न्या भा क्वाटुक प्राथमिकता बियावे चंगु मो खनिदे चंगु उखि चिन्ता या मागु छगु विषय जिगु न्यने न डवे चंगु उडा समाज ठगु जस्न पुच या वावा पट्टिका जुगु मुजिया नेपाल भाषा हे ह्याका वचंगु ठोक ठ मुजिया को जुगु निर्णय त नेपाल भाषा हे चोया अभिलेख दिगु ज्या उडा समाज ह्याका वचंगु ठोचगुना उडा समाज नेपाल भाषा प्रति केना वचंगु उदारता ख खेटला उडा समाज ठगु हरेक ज्या खएट नेपाल भाषा ह्याका वचंगु रणनीति कठन उडा समाज नयाँ बुलेटिन नेपाल भाषा हे पिटना वचंगु अठे सोया उना दासा ज्यासना पुजया लिपांगु डे पिटना वचंगु उडा समय तसपौ अर्थात ख्वापौ नेपाल भाषा हे पिटना वचंगु अथे ठिठी उडा टेगु सरकार पछेटकया चोइपि उडा चोमी पिन नेपाल भाषा सपि जुइमागु व बनिपि उडा टन नेपाल भाषा बने सपि जुइमागु कठ केन वचंगु अथे नेपाल भाषा ठगु संस्थाया विधान टकन नेपाल भाषा पिटना सकला उडा टिटे इनिगु जन जुगुदो अथे उडा समाज सामाजिक विधिव्यवहार वचंगु भाषा निसे दशिटक कागु बुसा द निसे सामाजिक विधिव्यवहार यात नियम सपु पिटनिगु जन नेपाल भाषा जुयाचंगु ठुक ठ उडा सामाजिक विधिव्यवहार सपुया खेलबला निवा खेले निवा टेस याना वचंगु भाइट जीवन्त बिया टे नीति तिओ बिया वचंगु दु नाप ठगु मौलिक खगो मस्तेतन गेसुलागो भूमिका मिटा वचंगु दु ठुक ठ निवा टेगु मौलिक खगो ल हे नेपाल भाषा त जीवन्तता बिया टेमागुनि निवा भाइट उडा टेसन विशेष कठया प्राथमिकता तबै चंगु गुण सामाजिक विधिव्यवहार छेलिगुले हन जोलया खगोलिसे काया मान सम्मान आदि टकेन छिलावै चंगु खगोलेन नेपाल भाषा विशेष थाक तिओ बियावै चंगु खि हरेक निवा जाति खला पुजला ठगु मा भाइट ठुक ठ छिलाउन ढासा जुगु भा ताई टक मन चने अठे उखि हरेक निवाटेस जाति खला पुच ठगु मा भाइट ठका नीति सामाजिक विधिव्यवहार ज्याजो न्याका भाषा मार्केट प्रत्यक्ष रूप तिओ बिया मागु सामाजिक विधिव्यवहार ज्याखन अपुक छेगु हेतु आधुनिक टायाट जक्क नाला उनचुन भाषा ठुकी खगु मा भाइ खगो यात टक्कन लिचो लका उनचुनी उकि सामाजिक विधिव्यवहार व सरलीकरण नामे आधुनिक टायाट अपो प्राथमिकता बिया ठगुहे जातीय जीवनता लेंकिगु व उडाट स भाइट लेंकिउ खे ध्यान बिया उनचुनी मागु उडा समाज ठगु संस्था या दमुज्या हनेज्या
या ज्याजुले दसिप व विभिन्न कठाया सिबा पौले नेपाल भाषा छिला वइ चुङडु नापा नापा ब्यानरे टक्कन नेपाल भाषा एउटा प्राथमिकता बिया नेपाल भाषा हे चोय वइ चुङडु अठे उडा समाज ज्याजो या रेकर्ड छापे या बिलेन नेपाल भाषा छापे ना ज्याजो बुटिका उनिगु ज्याउ चुङडु ठुली जकन मखसे उडाटे सँग गुंगु ठट जिउ खल पुचल इहि पाके टा पूजा बारा पिकागु जंको यागु मचा जंको आदि पूजा ने तिथि सामाजिक विधि व्यवहार ज्याखेन भोजले न नेपाल भाषा कार्ड छापे या नेपाल भाषा एउटा प्राथमिकता बिया न नेवा ख ढका मस्का वइ चुङडु ठुक ठ उडाटेको गुंगु ठट जिउ खल पुचल न्याका वइ चुङ सँगसँगै ज्या ख टकन नेपाल भाषा न्याका वइ चुङडु वेकपिनिगु विभिन्न कठाय ज्याखेन नेपाल भाषा एउटा प्राथमिकता बिया वइ चुङ हुनी उडाटेको गुंगु ठट जिउ खल पुच हैन उटिक हे नेपाल भाषा संरक्षण यागुली योगदान ज्या चुङ खनिदै चुङडु अवश्य न ज्याजिनमी ठुगु मसिका न्यडुगा उडा समाज ठगु भायत गुकुठ प्राथमिकता बियाबे चौडु अले समस्त उडाटेस ठुगु भायत लिंकीगु नीति गुकुठ ज्यायामा रहेको जानकारी चिकपिन दद जी रहेको आशा भलसन जी कछिन गुजुल जिन छत ख ठुगु इले ढामा आसिएको छुडासिने जिगु भाय जिस मक टसटक जिस ठगु भाय नुगु पुस्तयत हस्तान्तरण न्याफै यदि जिस ठगु भाय लागु टोटा उनिगु खसा जिगु मसिका ओ जिगु अस्तित्व लिन चुनिर यस जिगु न्हने डवै चुनिगु अवस्था जुगु जुल ए जुनि सिपिन्छन ठगु भा मा भायत गुब्ले लोमंका मदित नाप ठ मस्तित न लागित इना प्यासे जजस बचाको छि दिपा पाके हुने दिपा ढुंगा हना मेगु गतिविधि उडा गतिविधि जना वेगु जी ज्याजो उडा स जजस जोजो लोपा सिपिन्छ निना चना दिगुडु रेडियो उपत्यका नेने सना जिसनी सुबह बचाको नापाङ खुसी दिपादंका हनासका सिपन लस्को सेना सुनको जुल ज्याजो उडास जजुस जिख चिकन ज्याका मे बिगिन तुलादर ठोख रेडियो उपत्यका चेना सफ्टेको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यबय कठा ह्याना वइ चंगु उडा समाज उडास ज्याजो ठौ खुइ खुकगु ज्याजो रुपे जि चिकपिनि हने डौ चिनको जुल अवश्य न आरस ज्याजो छि निकगु बेठन मुगडु निकगु बोठा सट उडा समाज नप उडा समाज गुंगु ठर जिगु खल पुच नप आबड जुगु विभिन्न कठा ज्याजो नप उडाटेको गतिविधि जना ठुगु ज्याजो वेट नगुजुला उडा गतिविधि थासट छ उडाटेको ज्याखयत बुखय रुपे छिकपिनि हने हैच नगुजुला थास ठुगु वाया उडा गतिविधि छुटुले आ निन पाके हुने ज्याजो उडा स ज्याजो श्री डिगुख गुठी मिसा पुचाया नोडा श्री डिगुख गुठी मिसा पुचाया नोडा पकनाजोले श्री डिगुख गुठिए वंगो 29 गते शनिबार जुगुडु श्री डिगुख गुठिया नायो रमेश तुलाधरिया सभापति दे न्यागु ठुगु ज्याजुले मिसा पुचाया नुम नकी पुष्प हिरा तुलाधरिया त लिया डिगुडु ठुक टहे मिसा पुचाया नकु दिबेतारा तुलाधर छान्जे सरिता तुलाधर लिउ छान्जे सरस्वती तुलाधरिया त लियागुडु मुडुजले तारा देवी तुलाधर सबिना तुलाधर रोहिणी तुलाधरिया त लेया नेमेसे जसना पुचा डेकुगुडु श्री डिगुख गुठिया जसना पुचाया मिसा दुज मन्दिरा केसी तुलाधर याका डिगुटुगु ज्याजुले श्री डिगुख गुठिया नायो रमेश तुलाधर पुलागु जसना पुचाया त बिदाई व नगु जसना पुचाया त बदाई बिया लस्कु सियागु ज्यान जुगुडु ज्याजुले भिन्ट नचु बिया दिगु जोले उडा समाज मिसा पुचाया नकी कृति तुलाधर श्री डिगुख गुठिया निवर्तमान नायो लक्ष्मी तुलाधर श्री डिगुख गुठिया मिसा पुचा या निवर्तमान नकी प्रेम शान्ति तुलाधर सभापति रमेश तुलाधर जिउ पिन्छ नगु जसना पुचल बालक ज्यान उनी फेम ढका पिन्टुना बिया दिगुडु नेपालले डक्लेन हापाङ्गु वातावरण मैत्री चिता उडा समाज लुटी कर्न दिपे डेका वइ चंगु वातावरण मैत्री चिता नेपाल हे डक्लेन हापाङ्गु चिता जुगु विश्वास कागुडु वैज्ञानिक सिद्धान्त आधार डेका डेकीगु ज्या चंगु ठुगु चिता अन्तिम चरणे ठंगुडु तस्का हे कोटु हल्टा डठी डेकुगु ठुगु चिता गुकु ठ जय ढेगु जनमानसे उत्सुकता न अपो दैवै चंगुडु ठुगु चिता या सफलता लिपा नेपाल ठिठी ठासे न ठुक ठया चिता डेकीगु ज्या बडे ज्या उनिगु अनुमान यागडु ठुगु चिता सीओई मोयना वातावरण बालकीगु ज्याटियो जोनिगु आशा उडा समाज कागुडु
उडा समाज मिसा पुचया गोभे उडा समाज मिसा पुचया गोभे पुलांगु गुएश्वरी जेठ 5 गते शनिबार उनेगु ज्या जुगुडो मिसा पुचया दुजा पिनिगु डठी ठाउँ ठाउँ स्वापु क्वाटुक उने ढका ठुक ठया मुनिगु ज्या जुगु ख नेवाटे स टस्चोको मानेना वइ चोम श्री गुएश्वरी माता दर्शन मनोकामना पूर्ण जी ढैगु धारण न दैवे चुंगुडु नेवाटे स टस्चोक मानेना वइ चोम श्री गुएश्वरी माता या दर्शन मनोकामना पूर्ण जी ढैगु जन धारण न दैवे चुंगुडु उडा मुनाय नीति जिम्मेवारी लल हाट उडा समाज ठुगु ड 2075 साले दे उडा मुनाय टजिक न्याके नीति माक ठय तयारी जाय न्याकेट उडा समाज छान्जे अमर काजी तुलाधर त वंगु 3 गते बिबार जसना पुचया मुजा जिम्मेवारी बिगुडु नाप वेकैट उडा मुनाय खाक तयारी दितेन उडा समाज निर्देशन बिगुडु बन्दी गृहले चोपिन्ट बौद्ध शिक्षा बिगु ज्याजो बौद्ध शिक्षा तथा सामाजिक विकास केन्द्र या गोसाले 2075 साल जेस 2 गते शनिबार यया भद्री बन्दी गृह केन्द्रीय कारागार व महिला बन्दी गृहले वना बन्दिटेट बौद्ध शिक्षा बिगु ज्याजो कुचागुडु केन्द्रीय मुइ छन्जे विजयरत्न तुलाधर गोसा गोइडुगु उगु ज्याजोले केन्द्रीय कारागारे विद्यासागर तुलाधर पाखे लस्कुस नचु संग्राम बिहारया श्रद्धे भन्ते धर्मनान्द पाखे बन्दिपिन्ट धर्मदेशना व ज्याजो गोसामी विजयरत्न तुलाधर पाखे नोचु व नेपाल भाषा टाइम्स या सुरेश किरण मानर पाखे सुबे नचु न बिया दिगु ख अथे ज्याजुले जेलखाना या गुम्बा या नाय फुरिसेर पाखे ज्याजो गोसामी भन्ते व सकसित सुबे नचु न बिया दिगु ख अथे भद्री गृह सन केन्द्रीय मुइ छन्जे विजयरत्न तुलाधर लस्कुस व सुबे नचु बिया दिगु ख धर्म देशना धर्मचक्र बिहारे श्रद्धे भन्ते एस कृति पाखे बन्दी पिन्टल धर्म देशना बिगु ज्यान जुगु ख अथे महिला बन्दी गृहले उपासिका नानी मानन्दर पाखे लस्कुस नचु व लिपा सुबे नचु न बियादिगु खसा मकृति बिहारे श्रद्धे अनारिका श्रद्धाचार्य गुरमा पाखे धर्मदेशना बिगु ज्याजो न उगु ज्याजु स जुगु ख अवश्य न ठुक ठया गतिविधि सिक्छ यन ठुंका ठुकुवाले डाटेको गतिविधि छुटुले ठुक्क जानकारी सिक्न डट जिरेको आशा भला छ न जे काइ छ न बुझला गि थन्थालक टोफी न फु जि सकसिगु उडा गतिविधि काट ताम लागु न जिपु एजुनी उडा समाज धैगु झिगु ख त उडा स धैगु झिगु ख ढका भापिया सिक्न छुक ठय ज्याजो यन दिगु ख छ जिमट सपोर्टेड न जे इना पेन छ न बुझला जिमट सपोर्ट देगु नीति सिक्छ उडा समाज या असने दुगु छ उडा थे उना थागु बुख चोका दिन भए लिसे उडा समाज प्रचार छान्जे सुगटक सिन्नु कार्य त सपोर्टया जिमट थागु बुख चोका दितन जि जुन जुल तो इना प्लिस लिसे ज्याजो स जि आ पछागु डिपा पाखेउने डिपा ढुंका ठुगु वाया ब्याट्री न प खला बला जुना वइगु जुल ज्याजो उडा स ज्याजो स जोजो लोपा छिपिन्छ निना डिगुडु रेडियो उपत्यका नेने चना जिसनी सुबह निको खुसी बच्चाको डिपा ढंगा हनन सका छिक्नु लस्कु स्यान छनको जुल ज्याजो उडास ज्याजो स जि ख छिक्पिन ज्याका मी बिगेन तुलादु ठोखा रेडियो उपत्यका चेना सफ्टको मेक हर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवय कठ न्यान वइ चंगु ज्याजो उडास ज्याजो या ठौ फुइ कगु बोया डक्ले लिपांगु बे जि थेन गुडु अवश्य न उडास ज्याजो ढासा ठ समस्त उडाटेट संचार न्यबेगु उडाटेको ज्याख अले उडाटेको विभिन्न कठया गतिविधि ठुगु ज्याजो स न्यबेगु टाटुना उडा समाज निसुन टगु ज्याजो जुल ज्याज पिन्ट बेसो उडास अले ठुगु ज्याजो त जि ज्याजो न्याकामी बिगेन तुलादर पाके न्याका छनको जुल अवश्य न ठुगु ज्याजो या पुंक जानकारी दिस उडास स या फेसबुक पेज मार्फत न छिपिन्ट बेस छनको जुल प्लिज से ज्याजो या जि लिपांगु बेठनुगु लिपांगु पोटा सत सिगु जुल जि आ ठुगु वाया उडा व्यक्ति न पक खलाबले याट्नु जुल खलाबले याको झोले ठौ दिस छिपिन्ट उडा समाजे ना जाम मिहालमी ऐश्वर्य स्थापित न प खलाबले याट्नु जुल अवश्य न ऐश्वर्य स्थापित बारे खला मास यकुहे लोको हागु नेपाली मेट वेकना हाला दिगुडु वेकाय मे ठुलिटको बेबे जुगी उले छिकपिन्छ ठुगु मे थपिन्छ हाला दिगु दु रहेको आशा भलसन जि काइ चुनक जुल वेकाय बारे खला मास वेकन यकुहे नेपाली मे नाजागु नेपाली मे हाला दिगुडु गठकी वेकन
तिमीले मलाई कान्छी मेलैमा हो मेलैमा माया गरे तिमीलाई लोको उहाँको मेहाला नेपाल संगीत त योगदान बिगु ज्याखे वेक ताला दिगु जुल मी थौ वेक न प वेक या सांगीतिक जीवन या बारे छुपटी ज खलाबला याको टाटना छ वेक न प खलाबला ब्याको गुडु चास वेक न प जुगु खलाबला हवे ज्याजो उडास ज्याजोस दखलना 5 लस्कु सेना चुनको जुल टोकु ज्याजो उडास ज्याजोस सुबा दाइ छम मी हालमे कठहठन जिसठौ बुणोगु जुल हमला दाइ अनुभव मी हालको अनुभव गुबले निसे हाला दिया मी हाले सुरुवात गिना जुल ठिकै बारे भटिजा कना निसे मी हाल्यो ल द मचबले लिसी यो जिजनी रेडे न्या रेडे नाप नाप मी हाल्यो मला वा चाहिँ नि जिजनी मे चाहिँ नि एकदमै यो जुली चाहिँ नि टोटी मफुका ओ जुया चाहिँ नि अलि लिपा जुली से चाहिँ जि गिटार सितार न थाना चाहिँ नि मे सुरियाना मचबले चाहिँ नि अछि जको सोखे मनतेसा मचबले निमले चाहिँ अछि चीज जुल व्यावसायिक जीवले चाहिँ दक्षा न्याउले चाहिँ मनतेसा एका होला मलाई एका हबले चाहिँ नि तेरासा मनतेसा मसिका होला मसिका एकुबले चाहिँ नि मने चाहिँ नि खुसी लागे जो दाइनले कन्सर्ट किनेको झोले चाहिँ गनगन उनी ल गनगन चाहिँ उनी चुलाटो व छन् जी चाहिँ नि कन्सर्ट चाहिँ आज पूर्व लिसी पश्चिम पूर्व पश्चिम अहिले छि दार्जिलिङ जुल जापाने इजरायल हङकङ छि अहिले ब्याङ्कक जुल अन चाहिँ नि प्रोग्राम केना नेपाली मे गुल्टका हाल देउडु सुसु मे चाहिँ हालौडु अहिले चले जो मे चाहिँ सुसु खडै नेपाल मेला हाल त योकै डोजी कि मध्ये चले जो पति चाहिँ नि द मसिकु पति मे चाहिँ नि तिमीले मलाई कान्छे दोधारमा पारेर आउटी अलवनका मेलैमा पोखरा के हो तिमी या हो धरान कि राउदो अल मेरो सब चाहिँ जिन डुएट हाल्थ्यो दो ममता दिव्यम नापा माया गरे तिमीलाई मनै मनमा रापडी नेपाली मे चोइन चुएको संगीत न टेगु हाना हालेको उहिले नि बानी दुख गे ख चोउ चाहिँ नि लिपाजको ज्याउ ख छि गिटार थाना चाहिँ नि अहिले जुन गिटार था छला अपना अपना छि चले जुन नापैपटी मे त इबि नब गिटार छ था सया चाहिँ नि अहिले मेना ठेको ठेको अल छ क्याम्प चाहिँ नि जो चाहिँ नि क्याम्प एवनले चाहिँ अहिले सबै मे देको हरि बन नेपालको धन्या जबनि त्यसमा सिकाइएको ल म अबले लिसी चाहिँ अहिले जिन चोउ सुरेन होगा मे त सिक चले जको दाइ मे तिमीले मलाई कान्छिन दुकान नापाइ वना जी चोयु ख वना क्याम्पियो लागि डेको ख मला डेको खास चाहिँ अहिले चाहिँ कि जाइद ह्याकी त ह्या चाहिँ डेको बियो अहिले उइपटी चाहिँ भतिजा छि शब्द चाहिँ छि नेपाली शब्द क्लियर मजले चाहिँ अहिले जी हाला रेकर्डिङ यानो नापा नापा हाल्यो तरिका ओ ठोकुने हाल्यो तरिका छुपा नापा चाहिँ नि अब स्पुल हो यो मला स्पुल आ 4 ट्र्याक दियाजको दुकान नापाइले आज नि यो ट्र्याक होला ओके हालिबले चाहिँ नि भन्छ चाहिँ नि अब खासला जी यानो न अछि मजने उकिन अठे ख चाहिँ नि जस्तै छौ ट्र्याक हालिबले सरर हाले अंकल मलाई उकि मिले मजुली अला न रिपिट याना आ चाहिँ नि चाहिँ भन्छ गेरा छ बिचे चाहिँ ठ्याक्क लिकाना पेसिया कपी पेसिया बुटी होला वजुली चाहिँ आइ चाहिँ नि अपुगा तर फिलिङ्स चाहिँ नि दै मक्का अभ्यासका फिलिङ्स हाल्यो जुल मलाई अब बिचे छुज हालि माबले चाहिँ अनिपटी बिचैपटी चाहिँ अछि गुली आ सरर वनमा ख अनु वनि म ठौने रेकर्ड प्रविधि चाहिँ गुल्टको डेभलप जुगु आला कोठा यान्जो दु मन्देसा मस्तेसा छि मलाई खबर संग ल्या अछि यान्जबी इमसा कोठा रिकर्डिङ यान्जो दु आ प्रविधिलाई गन गन्थेन नकल मे हाला चाहिँ मुया अवस्था दुकिमरु नभ चाहिँ नि अभ्यासका खनिमरु मला छिमे हाला चाहिँ मुयापटी आ चाहिँ नि दु आछन छारा सान आ ठाउँकने चाहिँ नि याठा रेस्टुरेन्ट वसा चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट छु प्रोग्राम जसा चाहिँ नि मे हाल त चाहिँ छौ प्रोग्राम टे त्यगा उकि याना चाहिँ नि आ चाहिँ नि भन्छ अछिन दुका आ देश विदेश चाहियो जुल मला छपमे हिट जुल के देश विदेश चाहिला अछि जो उकि याना चाहिँ नि मेरो अवस्था चाहिँ नि आटु आज जिन चाहिँ नि आछि ठोय लाइन चाहिँ जी म्युजिक लाइन इभेन्ट चलाइन्छ नडु जिगुन पाया संगीतहरु देपिने चाहिँ बि मन्टेसन गुली एकटाको दु गुली यो पिटु मला पिने बि मन्टेसन गुल्टको एक संगीत रहे चाहिँ नि अछि दैमको मला पा मतलब के पा दैमको छौ मेलोडी मेलोडी रहे चाहिँ नि आगु न्यामेस्तन ये फु मला जी चाहिँ नि व जापानी केनबले चाहिँ नि जे अप चाहिँ नि जापानीज देगा जापानीज चाहिँ नि अलि ये गाए इबि ये गाए चाहिँ नि वो ख इमसा चाहिँ नि एकदम ये गला मे त एक ल अलि उकि माथि न अलि जिमसा चाहिँ नि व जापानी चाहिँ नि व मेन अप नपाए चाहिँ नि प्रोजेक्टर ल्याउनेपट्टि चाहिँ नि व ट्रान्सलेट हैन केनाबले चाहिँ झने बालरगा ओ युट्युब सेले जापानीज आखन व चाहिँ छुकाले व जापानीज आखा चाहिँ नि व चाहिँ मे पनि जापानीज त्यसना ठ्याक सोच चाहिँ नि पछ इन्ट्रेस्ट लगे जिनि ठ्याक से छुका र्या चाहिँ नि बनिबले ये किला र्या सामान्य मुन्डे छ मे हाल्युले चाहिँ बिचायामा खचुरु मे हालमी कठा जुटे चाहिँ सुसु ख बिचायामा मानमा मे हालमी जुटे चाहिँ सुसु ख चाहिँ बिचायामा ओकेला चाहिँ नि एकदम साधना यामा
साधना प्र्याक्टिस वयामा व मयाको चाहिँ नि जिमको डाइना चाहिँ गुल्टको प्र्याक्टिस जी चाहिँ नि अब प्र्याक्टिसलाई आज हार्मोनियम थाना ऐना चाहिँ नि रियाज चाहिँ नि यहाँ मलाई अथवा 1-1.5 घन्टा अहिले उकि माथि चाहिँ नि आज यो ब्यान्ड चाहिँ नि ब्यान्ड मराउने चाहिँ जी चाहिँ नि ट्र्याक है म्याला त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ नि यान जना ब्यान्ड मराउनु खनि ब्यान्ड चाहिँ गुल्टको आवश्यकता हालिमे यस्तै ब्यान्ड ठौने माउ अवस्था देखिमरु ब्यान्ड ला मा मगला ब्यान्ड यो के रासा याका चाहिँ हालियो व ब्यान्ड नपा हालिबले चाहिँ अब गुन व लाइभ दै चाहिँ लाइभे जी म्युजिक लाइभे हालियो व ट्र्याक हालियो एकदमै फरक जी व ट्र्याक हालिबे चाहिँ गुली मजा चाहिँ नि मवागा लाइभे थियो अब लाइभे चाहिँ ठक्क म्युजिक त्यस आके झम्मा ह्यावे मेसा चाहिँ नि बजाया साटके चाहिँ नि मन त अछि जिउ व खण्डुगा चाहिँ खगा लाइभे हेनले गुल्टको ठाकु कन्सर्ट हालियोले छौ अनुभव अथवा नागजी शंकोडु दर्शकसँग वाच्याको मचाको गएको ठाउँ खन्छ बिचाय अब चाहिँ नि प्र्याक्टिसलाई यामा प्र्याक्टिस यहाँ चाहिँ नि अब कन्सर्टै हालिबले चाहिँ नि छकुनीको चाहिँ नि लाइभै हालिबले छकुनीको स्याउसा चाहिँ नि भचा अछि जी ब्याने ठ्याबले चाहिँ नि रिजियो अब ट्र्याकै हालिबले चाहिँ वन के वनका सिरलका हो वो जुनी चाहिँ नि अब ब्याने हालिबले चाहिँ नि प्र्याक्टिसमा का ब्यान्ड नपाउ कोर्डिनेसन याना दाइथम चाहिँ निवा इगेडुन उडा मलाई त डाइना अपो हालत एकसोले चाहिँ खेमे अपो कारण छ गरे नेपालीमे जी मचबले लिसिन याना त जुला मला याना त जुली अब नेपालीमे अछि जुलगा अहिले चाहिँ नेवामे न यान देडो नेवामे चाहिँ लिबठ नेपालीमे चले जी रंगा चाहिँ दक्षिण चाहिँ नेवाना यामला रे अहिले नेवा रे चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ किजा चाहिँ नि छप द अछि चाहिँ चन्द्रलाल पिवा पिपटी चौमे छप द बिहल अहिले चाहिँ उगी म्युजिक तया मला म्युजिक तया चाहिँ नि अहिले वन एकदम चले जुलगा चाले जग खनिमा ए हाकुम मैजुर आवडी वो छप याना अहिले मेरो चाहिँ नि छम मैजुर आवदो अहिले मेजु बालाम मैजुर आउ सपुटी यान ओटुगा मेता दाइना न्युआमेना हाल दिला न्युआमे हालिको अनुभव हो खेमे हालिको अनुभवले छुटु युपा छुटु अयोला छु मखाजी पा मतलब कि नेवामे हो नेपालमे संगीत देख मलाई वो जुनी अयो चाहिँ नि फरक मयनाका दाइ विचारे छ संगीत छुक संगीत परिभाषा बिमास संगीत दाइ चाहिँ छौ चाहिँ नि के राछ साधना ख मलाई साधना ओके चाहिँ छि मनै त चाहिँ आनन्द होयो छु टेन्सन जोसा चाहिँ वो मी हाला अछि यहाँ चाहिँ नि टेन्सन दगा लोमन्यो वो चाहिँ नि द थै त न अछि जोगा मी हालिले पहिले कोइको सो लोकेसन दुख मलाई दाइ छे अवस्था के जो दाइ छे जे मी हालेको वातावरण दुख कि छे बापी मापी दाइ न मी हाल त प्रेरित दुख कि आस गेरा समझबले लिसी चाहिँ नि जो वातावरण चाहिँ नि छे फ्यामिली चाहिँ नि परिवारले सपोर्ट दु मलाई उकि माथि चाहिँ नि आज मचबले न बाइपी पासपी दको वया चाहिँ नि ग्यादरिङ हेबले अबले चाहिँ नि मी आइगयोगा किजा जी बानमे हालिम बानमे चोइदिगा अहिले किजा जी मी हालियो अछि हेबले चाहिँ अहिले द चाहिँ नि अहिले हामीले फर्स्ट बिउगा अहिले किजा चाहिँ प्याखले बिउगा अब वातावरण चाहिँ नि छे माहौलले अछिन्दुगा उकि माथि न चाहिँ नि अछि मा सानीमा वेका चाहिँ नि एक राष्ट्रिय नाच गरे अहिले वेका न मी हालिम जुल मी हाल्यो जुनी अहिले चाहिँ नि उकि लै हुना संगीत चाहिँ नि अछिन्दुगा सपोर्ट दुगा ठौने डाइ इभेन्ट नै न चौडु राइ जुल न डाइ ठौने इभेन्ट न ठै पलाल लेख इले चाहिँ इभेन्ट या त गुल्टक ठाको गंगा इभेन्ट चाहिँ जुल इभेन्ट या चाहिँ जी आव थ जी छैमली रिसोर्ट चाहिँ नि अछि ब्यान्ड या यान्जन अखुन्ना प्रेम ढोज प्रधान दाइ युपटी चाहिँ सौ सम्मान कार्यक्रम याना थाला थाकुका गबले चाहिँ वो मिले मजु अब कोशिश यालिसी चाहिँ नि अछि जावागा सफल जावागा दाइटा अनुभव भुलेन जुगी मजुला उनमेसी मिहाल्नु न जी सेना हालिमाओ सेनिमाओ अवस्था अथवा सेनिमाओ ढाइ अयको ठाया विचार दाइटा गुले वके म अयला वो मंगला वो सा चाहिँ गेरासा अब टाइमे बिमो फुड होला टाइमे बिमो फया खला वो चाहिँ वक हाजी तर कमल क्षेत्री सर नपना भछ सेनाजी सेना वे छि रियाज यापटी अछि त इबी सेना हार्मोनियम सेना वे थाना चाहिँ नि अहिले छि रियाज यानाका जी खेतला ठौ ज्याजो उडास ज्याजोले छ न्युआ मेला ज्याजो शुभारम्भ छ दाइ छ न्युआ मेला ह्याकिट न एसा दाइ न दाइ सिक चले जुगुमे तिमीले मलाई कान्छी राइबमे छपु मे चाहिँ तिमीले निंग्यु खकी दाइ न ठानी जिंगा दे फाइक गिटार ला मरो थाना मंगला अठेसा अच्छे म्युजिक मरेगा जे हालास का न्यंगा दि आठो जापाने चाहिँ सुराइ रासन थियो त आका पेरा ढाइगा छि आका पेरा ढाइ थियो चाहिँ छि म्युजिक मरेगा हाल्यो आका पेरा ढाइ जो जी तिमीले मलाई कान्छी तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो हेरेर मलाई
हाँसिदिनाले तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो हेरेर मलाई हाँसिदिनाले कान्छीको अनुहार क्या राम्रो हाँस्दा अझै झन राम्रो कान्छीको अनुहार क्या राम्रो हाँस्दा अझै झन राम्रो गोरेटोमा कान्छीसित भेट भएको आँखा जुत्था हाँसिदिएको गोरेटोमा कान्छीसित भेट भएको आँखा जुत्था हाँसिदिएको किन तिमी माथि मेरो माया बसेको मन मेरो नाच्न थालेको भैस चल्यो अल्लाह रे मनलाई तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो हेरेर मलाई हाँसिदिनाले कान्छी तिमीलाई मेरो माया सधैँभरिलाई तिम्रो माया कहिलेसम्मलाई कान्छी तिमीलाई मेरो माया सधैँभरिलाई तिम्रो माया कहिलेसम्मलाई सुन्न पाए तिमीले बोलेको हराउनेछ फेरि यो मनको कुरा भनिदेऊ न कान्छी तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो हेरेर मलाई हाँसिदिनाले तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो तिमीले मलाई कान्छी दोधारमा पार्यो हेरेर मलाई हाँसिदिनाले अवश्य न yana mi bhajme ju pintuna daina haledi gu meu dai original mina tu ja sana hana bitu nyengna nyanga to me halago अनुभव to me गेना बने ju to me बारे छ कान छ ठोमे चाहिँ नि खास चाहिँ अब छि क्याम्पे चाहिँ नि छि जापानिज त छि नेपाल त डक्को डुब्ले चाहिँ नि प्याखा लिउ अछि लागि प्याखा लिउ माओलिउ लागि डेकोपटी मेख मलाई ठोमे चोट न चाहिँ नि गेरा चाहिँ चछि निछि आ बनी चाहिँ नि दिनदेन चाहिँ नि ठै म्या गेना मिलायाउ शब्द गेना चाहिँ मलाई वे सम्झे जुजु चाहिँ नि अहिले ठ्याक्क राखेको वही अहिले चाहिँ नि चाने ठ्याक्क राखेको दना चाहिँ नि अहिले टिपाइआउ मक्सद कनै जुली लो मनि हो मलाई वो जुली टिपाइना एना बने जुली पहिला ठिकै चाहिँ संगीत बने जु ख कि खंगोट मिल जोइ ख पहिला शब्द बने जु ख ठिकै मको ठुकी चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि शब्दै बने जु ख संगीत न डाइ ख ठिकै ख संगीत शब्द हो मे हारो फुको डाइ और संगीत चाहिँ गेना गुलेट आइदियो ठिकै संगीत चाहिँ आठो मे चुएर ढुङ्गा पहिला चाहिँ नि स्थायी छको बने जुल मलाई अलुवा ढुङ्गा चाहिँ अल्झी संगीत गुल्टको ठाकुर आयो वो मियाना हाल्यो चोन जो संगीत टेले छको चले जितो गुल्टको ठाकुर छौला चाहिँ नि अब मन त लक न ख मलाई लक न ख रिकर्डिङ याना चाहिँ जी एनटिभी चाहिँ नि भिजल याना चाहिँ अहिले ले चाहिँ नि ठ्याक्क छि रिकर्डिङ यामपट्टि उहाँ चाहिँ ठ्याक्क नाप्ला नाम बाइक चाहिँ नि द लुमनी जुन ठुक्या बाइक हुन्छ ऊ चाहिँ आउनु 10 साटा चाहिँ ल तिम्रो गीत हिट भयो है त्यहाँ दाउ छिउ जिन तर गे खरिया चाहिँ मस्युका अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ नि अहिले टमाटम चाहिँ नि उखे प्रोग्राम सगामी आयो योपट्टि अफर होल अहिले उले डाइना म्युजिक हाला ढेवन कमेन्ट दिया अहिले गनाउन डाइना प्रोग्राम हुने ढेवा भ्यू आयोपट्टि छु अनुभव दो प्रोग्राम चाहिँ नि शिखर साँझ दिया चाहिँ नि पूर्व पश्चिम अबले आछि एकाडेमी प्रोग्राम जुबले अबले ढेवन भ्यू मला अहिले
चाहिँ नि जे चाहिँ नि अलाना गेरा छ ढिवाड या लगे मजाका मन्टेसा चाहिँ दाइ एक छका हाले बिउ तालिके चाहिँ नि वना चाहिँ हाले बिउगा उले गुल्टे भयो बिउ डाइट अबले चाहिँ आ छब्बीमा हाले बिउ चाहिँ नि 2000 3000 बिउगा अले वो रुंगा चाहिँ जे अले वो छि बेस्ट अफ ऐश्वर्य स्थापित ध्या चाहिँ नि जे पिका नामला मेलेमा ध्या चाहिँ नि अले अबले सिडी पिका नका सिडी पिका मैले अबले न सिंगापुर याना आयो अबले चाहिँ नि छि सिडी चाहिँ नि कमिएगा अबले छि बजारे सिडी चाहिँ नि कमिए अबले चाहिँ नि जिउ चाहिँ नि 7 नम्बर लाइला मतलब कि वो सिडी प्या होली अबले चाहिँ नि जी सिडी चाहिँ नि 450 होलसेल ना 2-3000 सिडी अबले मियागा नापा मेड चाहिँ यिनी उडै ठौने मेदे स्वे उडै खास छु खडै नापा चाहिँ नि आव थि स्वेबडी ढ्या मवनी थियो जस्तै युट्युब सुट्युब ढ्याउमा अबले चाहिँ नि आव सिडी प्लेयर चाहिँ नि नक्तिन वजुल मन त्यसमा उगी लागि चाहिँ नि सिडी चाहिँ नि सन एकदम बालै जुल मलाई उगी लागि चाहिँ नि सिडी न्याना चाहिँ नि सिडी न्याना न्यु आ चाहिँ नि युट्युब वाला वजुबले चाहिँ नि आथौकने चाहिँ नि सिडी ढाउन मरै वन लोभे जवन धामा जुल मलाई सिडी न मऱ्यो न आज ठुएका युट्युबमा चाहिँ नि मार्केट गइ छैन चाहिँ नि अब छौला बालाउन ख मलाई छौ बालाउन ख छुडा भए ठिकै जुन ठौने चाहिँ हाना मे चाहिँ ठौने कपी त पाइरेसी उपटी खौ जो लगे जो पाइरेसी चाहिँ नि आ चाहिँ नि नियम चाहिँ नि आ डेगाइ जोंडो मलाई नियम चाहिँ डेगाउ बाला पाइरेसी आला जस्तै आज जस्तै याला या माछा राजसम्म आज छौ चाहिँ नि आ संगीते लगे जुसिन चाहिँ नि संगीते लगे जुसिनला अब इतना छु थमे म्या हाउपटी छु अछि देमाला अछि पारसमिक देमाला मलाई बजुली चाहिँ आथौकने त जिन्जनो चाहिँ आछि बसेन हाकिमहरु आयोपटी मलाई रोयल्टी पुलमा आयोपटी अछिन्तो बालाका हाकिमहरु जुल्के जा मेला छन लोपे जवनी मला चले जो आमे पिन्छ हालमरी यासिनला कलाकार थमेसा हाउनमाली हालमालमा चाहिँ जुन हाकी अछि थाहा ख मला जुन अछि अब इमसा चाहिँ एफोर्ड एफइमको ठुल टिबा बिहा चाहिँ नि एफोर्ड एमको आज न्यामेसा न हाल्छौँ मलाई वे मे हाल्छौँ उकि चाहिँ या माथेला चो मलाई दाइ संगीत क्षेत्रलाई जोजला संगीत बाहेक चाहिँ दाइ मे गनगन चाहिँ छुछेन जिउ चाहिँ नि अब प्रेस यो अछि सम्बन्धी ख मलाई प्रेस सम्बन्धी अब वो ढंगा चाहिँ नि आज चाहिँ नि अब ठ्वे इभेन्ट एबीबी यान्छन् दाइ न मे हालो उला 1 वर्ष देख्न 30 वर्ष 40 वर्ष रहेछ मे अब अनुभवले डेट हो अहिले वो दौरान चाहिँ दाइ त मे हालेको दौरान आ दाइ पि यो पि दे फ्यान्टेसँग याको व्यवहार आगु मेसा लिउलिउ वो पि दे फु फ्यान्टेसँग याको व्यवहार दाइ न लोमकी मफुगु ठो मे हालेको संगीत दौरान छुइ कराइ घटना दिसन निपुगु माइबुसँग जिबु छु आइ घटना छुइदु आयोला यो के दु मला आसा चाहिँ नि छौ चाहिँ नि गेला छ बा जीव पिनी चाहिँ खनौ ख झिम्मे हाला चाहिँ नि फ्यान त चाहिँ नि क्रेजी छु नि गुमगुमा खोइयो आयो छौ चाहिँ नि तराने छौ खनौ जुल तराने चाहिँ जिम्मे हाला चनौ म्याल जन उखेपटी चाहिँ नि मिस्त खोइचौ जिला छाखो ढ्याछ खुसी जिया खोइचौ का ओ आयो वो जुल अहिले मेरो चाहिँ नि पछि दार्जिलिङ वन ब्ल्याक दार्जिलिङ प्रोग्राम हैन प्याउ या मन त्यसमा टोटो मको लिउ पछि अटोग्राफ न नोट लाइसेन्स अहिले तक यानमा आयो हिसाबमा चाहिँ नि लोमनी अब फ्यान त्यसमा येको हिसाबमा चाहिँ नि भाग्यमा नै धामाली ठुल्टोको सफलता जुल ठुल्टोको मिहाले श्रेय हैन सुट बिमा छ त्यो श्रेय सुट हुने श्रेय चाहिँ नि आज परिवार हे त परिवार सपोर्ट आउने जुली परिवार हे त मचमले लिसी सपोर्ट आउने चाहिँ नि परिवार हे त अले आ दाइ भावी योजना सांगीतिक क्षेत्र भावी योजना गर्नु यहाँ कि आन नुनुमे पिकावा सुजुकी गेट सोच्छु आ नुमे चाहिँ नि यान्चनो डो मलाई आछौ छि तिमीले मलाई कान्छे चाहिँ नि आजका रिमेक कियाना चाहिँ नि अब छि पाइपिन्छ यान्चोन्डो वना याक्न प्याउने पिजल न याना पिगाड्यो अब ढुङ्गा चाहिँ नि अल्छि नेवामी छपना डो बाना चौपटी मे वना चाहिँ नि आ डुएट मे छप चाहिँ नि याटे नडो अले नेपाली नछि अब तिमीले मलाई कान्छे थे आवे अयो या टाइप यो चाहिँ मेरो छपना मे देको छ नडो जी अब बिस्तारै सबसबै याना हेउ अछि विचार हेन्छ नडो त उडा स ज्या जुन यन्त्रणा दिपी नुपी मस्त उडा मे हालेको शोक देफु वेक अप इन सल्लाह सुझाव छु दाइ अनुभव कथा वेक अप इन त चाहिँ नि आ थौकने चाहिँ नि अब अछि यामा चाहिँ साधना याना चाहिँ नि दुनी बालक साधना याना चाहिँ नि आ छम चाहिँ नि आ जस्तै आ मे हाले शोक दुसा चाहिँ नि आ समेसिके न्यंका झुकी मजु मलाई गेजो ओडिया चाहिँ नि सल्लाहकामा खेतला दाइन नेपाल मेछ पुला हाला दिरंगला न्युआ मेछ कुन न्यंगी खगिम त हले जग खनिमा हाको मजे लागो छ हाकिन मलाई मेगु पनि न्युआ मेछ पु न्यंगी मासे गुडु उसको न्यंग गर्दिसन मेगुटी नेवा मे चाहिँ नि अब बाना चौपटी मेछ बुडु छम मेज ले वना चुन
धाउपट्टि उसको छम मेजु लेवना चोन लिफ सोइला धक्का जी लिउ वन छम मेजु लेवना चोन लिफ सोइला धक्का जी लिउ वन वोला लिफ सोहे मसोसे सुरु छे द्वाहा वन सुरु छे द्वाहा वन छम मेजु लेवना चोन मे उबे मे चाहिँ गाउँ मे निन्दै जिमसामलाई नेपाली मे अपो निन्दै कि हानन्युवा मे निन्दै आ भाबी चाहिँ मे गाउँ न्या वे प्याइ दै आज नेपाल न होइ नेवा न होइ नेवा आमे छौ या दुई दिया दिनो सबै मे चाहिँ नि आ छिगो फुलाउ बाना चौपटी खम लाछे छमु तरकारी चाहिँ नि छिगारी बाउपटी बाउपटी अबले जमानै पटिका मुठाई चाहिँ नि छम्मु ए दाजु छमु तरकारी गुली दिवा ख खुमुए चाहिँ खुमुया छम्मु या छिगाजला खुमुया चाहिँ नि छम्मु हैन मोया खुमु खर्या आइ मैन मे प्याइ न अब सेना वो मेन प्याउन कि छ ठुकु ज्याजो सँग ठेकीको बच्चा बेचुनो गुजल ज्याजो चाहिँ छ उडास र कान्याका चुनगु उडा समाज बारे छि खकन मासा उडा समाज बारे छु कोठा नि छिटा न्यस चाहिँ छि उरा समाज ध्या चाहिँ उरा समाज चाहिँ जी निगसको प्रोग्राम न याद हुन जी उरा समाज उकी चाहिँ बाबालाउ ज्यान यहाँ जोडु जेरास मस्ते त छि स्कलरशिप बिउ आर्थिक कमजोर बिन त चाहिँ ग्वाली याउ अयो यान जोडु वो चाहिँ जी नाम होला एकदम बालक यान जोडु ठेउ चाहिँ छि चाहिँ न्याबले जीवन माला छौ चाहिँ उरा मुना चाहिँ अछि छौ जीवन माला उडा समाज मे छुछु ज्या माथे जो गठके आरो डाइन डाइले मस्ते छात्र बिउ मुला उडा मुना याउ ज्या जोडे उडा समाज मे छुछु ज्या माथे आ दल लगे जुला आज थै इन्ट्रेस्ट दुपटी चाहिँ अब संगीत जुला मलाई उकिन आला प्याउ जो दो मस्त न बामा लाबी प्याउ जो उकि छौन चाहिँ नि आछि टाइम चाहिँ प्रोग्राम सगा याना चाहिँ नि छि प्राइज बिउ थ कम्पिटिसन याना ए आसा चाहिँ बाले थाज अले आज जो झिलिबाङले बाङले ठेन्नुगला ठौगु उडा समाज चाहिँ सकल उडाटी त संचार खेले नेभे मार्गा गु उडा सजाजो हरेक बुधबार पटिक ठेकoi जोंरु ठुगु जाजो एटकया उडा समाज ठुगु पलाय एटकया छि कुकटा सोचना थो प्रोग्राम यहाँ जोला एकदमै बाला खा उरा समाज चाहिँ नि आदको आ सुसु मनोगणगन दुख मला उकि चाहिँ छि खुबी दु उकि चाहिँ नि छि थन एफएमए वया चाहिँ नि दक्षित चाहिँ नि मसिकी अछिन्दु उकि लागि चाहिँ एकदम बाला चोगा जो नाप थो आ उरा समाज चाहिँ नि निरन्तर रूपमा चाहिँ नि न्याकीमा ज्याजो उरा सहित चाहिँ नि उरा ते सज्या प्याउ चौंदो चाहिँ एकदम बाला आउकी चाहिँ आछि मेपी उरा त नदै उकि चाहिँ नि त्यो ठोडबुली चाहिँ नि ठोडबुली हया वेक पनि खन्यनी कनि याडु छ चाहिँ नि बालै एकदम यको सुवाड छना थागु बेस्ट इ बाबुजत न ठन्टक छया उडा चया त थागु नुव खन अपन थप हलादिगु मेया बारे छुपटी चाहिँ अनुभव जिम ठक्कन दिला यको सुवाड छना जी सुबा बिगेन जी अहिले रेडियो उपत्यका वनपना उडा समाज या त उडा समाज नय रूप ज्योति कंसाकार सकल उडा समाज इते चाहिँ नि यको सुबा अवश्य सिक्किन्छन ठुगु ज्याजो न्यन ठुमका ऐश्वर्य स्थापित त बालक मसिका दिला अले ऐश्वर्य स्थापित हालादिगु मे सिक्किन न लुमन्ती बोला ढैगु आशा भल छन जी कैछन गुजला अवश्य ऐश्वर्य स्थापित थ्यापि नाजापि मे हालमी पिछायना जी उडाट न विभिन्न खेले विभिन्न कठागु कठा सक्षम दु ढैगु दसु वेकन बिया दिगु जुला वेक मे हालमी जग मजुसे सम संगीत कर्मी अले सम मेचो मे कठा न वेकन थायत निहेबै दिगु दु भाबी दिने न वेकन ठुकटहे नेपाय संगीत नाजागु लोको हागु मे भाबी दिने न वेकन ठुकटहे नेपाय संगीत लोको हागु मे संगीत हमी पिन्ट बिफै रहेको आशा फलस न जी कैछन गुजला अवश्य न ठौया ठौ उडास ज्याजो छिपिनि हने खुइ खुकगु ज्याजो रुपे नेबै छन गुजला लिसलिसे जुदा प्राविधिक पासा बिना भामलादु संकेत न बिया चोगु हुने जी चोगु ज्याजो छ बायुनिगु उजना नसन गुजला जिता प्राविधिक कथा ग्वालेन्डीम प्राविधिक पासा लिसे यनामी भाजु मेजुपि लिसे उडा समाज या एफएम कमिटी पुजाया संयोजक भाजु डाक्टर ज्ञानेन्द्र तुलाडर लिसे उडा समाज सकल दुजा पिन्ट यक्कैको सुबाद छसे जे बिगेन तुलादरन मेगु बुधबार ठुकटा हे उडा से जजोया क्वीन हेकगु जजो चुनावको पचम बिसे आइतबा सुभा जेमा भा